Nabi katanya adalah manusia. Tukang leges. Tukang stempel seluruh ibadat katanya. Ibadat yang tak puput le katanya, menyohana ke stempel le Nabi tu, han getuang le Allah. Katanya tak semayang, hana ke stempel le Nabi, han getuang semayang tu, berkucuk tat je tak semayang. Pulau, urang ge baca khutbah, hana ge stempel le Nabi, han getuang khutbahnya. Teman orang tukang stempel ibadah manusia semuanya. Nah hayu. Kiban makna tukang stempel? Menau. Dalam Al-Quran surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak wa rafa'na laka dhikrak. Nyamenan. Dalam surat Al-Insyirah nekalan ju ayat wa rafa'na laka dhikrak. Metulis dalam ayat. Pakiban maknai. Wate tapuka kitab tafsir. Tafsir oleh ulama. Makna wa rafa'na laka dhikrak. La uzkaru illa wa tulkaru ma'i. Muhammad, tidak akan disebutkan aku kecuali disebutkan namamu beserta namaku. Nyanban hayu Nabi Muhammad, han akan disebut nan lon le umat le hamba lon, moyohana disebut nama kata hai Muhammad. Takalan tu getanya na azan. Wate gazan lu asyhadu an la ilaha illallah. Dua ga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak erti sidra urang gazan lu asyhadu an la ilaha illallah. Bengeh ke Nabi hale gekun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nasah azan. Nasah azan? Han. Nyan ke makna tukang stempel azan. Meyohana takun nan Nabi hana sah azan. Mana hayu Nabi? Hayu tat. Kemudian tak sembahyang. Dalam tahiyat awal, dalam tasyahud akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sidra urang semayang, urang bengeh ke Nabi, legekun asyhadu an la ilaha illallah, han tajan koyak kun nya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah semayang. Han. Nah hayu Nabi, hayu ga. Sidra urang ke semayang atau sidra urang ke sedekah, hana gekun Soekarno. Sah sedekah ke? Sah, beyon seud hai sah. Sah sedekah ke? Bukan apa-apa. Kon hana mesapu api urangnya. Maka baik getanya karutan gop, rutan ke getanya sehingga. Hayu tak Nabi getanya. Kafe Cina itamong Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Mengaksah iman. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Haitem kun hanasah iman ji. Itulah Nabi kita Muhammad, tukang leges, tukang stempel ibadah yang dipuput oleh umat manusia. Nyan kenyan Nabi yang tak peringati malamnya. Maka tiada manusia yang setara, jangankan lebih, mesidra manusia hana yang setara dengan Nabi kita Muhammad.